ngale emasinga abatshenga ngathi izinto zabo ngiyazithatha nabazifuna bazokuza ekhaya amasiya ukuthi lapha bengakhiwa lapha ngilonge time room bekusese kulala bonyawo ukuze ngifike lapha ngikhona uclean angenzeni bekulala bonyawo lalela umnyango bomoshekile impedi isekhaya singayithola fa mina alright ke uvumile mana ukuthi umbhedeni uthela lesilungisa ibhasi lethi nje wena ngisho uletha abantu la ukuthi bazokulungisela xolisa kugogo ukuthi wena wenzani azokhona ukulungisela ibhasi ungayikhuluma amanga ukuthi thina sifuna ukwenzela ibhasi mara uyazi ukuthi wena wenzeni khuluma lapha esitulweni ukwehla ngogogo ngoba ugogo ngathi akasezwa ukuthi khuluma ukuthi wena wenzeni manje selokhu ufuna ukufana nalaba izukulwane zami ezila engihlale nazo ngizikhulisile mara akakhonakala ukufana nazo ngoba na umfaka la endlini uyeba uyeba into like so into le nothi lalela zijama siyana nothi yambuza ukuthi uma ungiqoshile ngiyamtshela ngithi siyana umzamo wami loyo ukuthi nginikhulise ngoba niyazi ukuthi babeni wakhambe ene bekayi-1 umzamo wami lo ukuthi nginikhulise ningene isikolo akakafundi nomfuna ukuthi aye esikoleni akafuni mina gogo into ngizama ukulungisela layo ukuthi umama zankangixoxe webe senguwe loyo mina zakhe ngatsho nje ukuthi umama wangixoxa nale ukuthi bathi ubaba ini angimazi mina ubaba mazakhe ngeza ngazombeka nami ubaba ini le uthi like so ulo ubabami uthi ngiyazi ubaba wami wabhubha wona mina zakhe ngeza ngazombeka usitshele la jama ungakayi kuthi uyapema ngibhema ikwadi phela mara ngisolisa ngathi ubhemisa ngorinyawo kunkulumo zakwethu khosa zikhombisa ukuhlonipha sizela ukuthi sokurabhelela uzehlise zithathe uzehlise uzibeke phasi umntwana wena la gogo into ngixolisa ngazo zonke izinto engazenza kubo ngiyatholisa ngazo zonke izinto bala ukonke lokho ukuthi nakuthi yini lokho kwakwenza ukugogo ukuzakhupheka angakhoni nokukhwayela ukuthi uthole i-ID book ukuthi gogo lokho engakwenzawo ukungakulaleli nokungoshela zonke izinto zakho zangaphambilini ngiyaxolisa ngayo into mara siyana ungilimazile siyana ungebele kayi-3 nje ufuna isizo lami kimi mina ngilithatha ephi isizo lakho ngeke ngikuthathe ngizokufakela endlini usebele endlini angeke ngilithathe isizo lakho ngiyokunikela ipasa laba bakho uphume nalo kuphela ngoba nalo ngihlala naye ipasa lela limkhahlelile uba bakhe kudala kuhamba ngumama wakho umlungiseleyo nawe uzokulungisela ngumama wakho ngoba ubabakho ipasa leli kwenzela incwadi yomrholo bekanobabakho bekanomakho umama wakho ipasa lakhe ulahlile umama wakho ipasa lakho mina ngiyokwenzani ngoba nengithi ngiyakubuthelela wena ngimthengele iteke lisha mntazana elisha alibambe la phakathi la alihahamule ene mina ngisematohweni ngimenzele ukuthi nithi hadle ukudla alihahamule nobuya la iteke lihahamule likale phezulu ufuna ngiyothenga elinye godi mfo imenemene ngubani lapha mina lezo ukuthi batsho zamapasa zakamama zepasa ngizidole nje ukuthi umama kanapasa ngizolo sikhe sakubuza mawufika lapha ema-ofisini ukuthi uyabhema na wathi ubheme kwayo nje umfo uyakhuluma ukuthi ngendlela obonakala ngakhona nangezenzo zakho zenziwa babantu ababhemako begodwa ababhema inyawupe mina ilo inyawupe nezangwa ngizibhema awukazi uzibhema konke nedlu manje inyathelo zihahamulela ini vele mina bengakajwayeli ukuthi umuntu njengogogo so nangithengele into ehle ngiyakhona ukuyithokozela ngokuthi ngiyazi umama beyangabereki into leyo kunzima kimi ukuthi ngiyithole so lonke abantu ukuthi banginikele ilo inyathelo lezi kade bagcoba wayibongamtsheli ungazithokozi kugogo uthi gogo ngiyazithokoza mina angakakujwayeli lokhu ungazithatha uzinikele omunye umuntu nokuthi mhlambe uthethe imandlana akhe yokugcina wakuthengela inyathelo ngethando bese-ke wena uyakutshentsha lokho uyazihahamula uyambona ukuthi bese le alila ugogo uyazi ukuthi-ke ukukhithika kwenyembezi komuntu omdala zikhithikela phasi kwenzakalani emntwaneni ungakwazi lokho kumele uxolise
ngokuzithoba kugogo ungaguqa nokuguqa ugogo ukumkhombisa ukuthi wena uyacolisa izinto zakho zikhona ukulunga kuhle. Ayikho phela into le phela engekhe size lapha ngasuthi thina sikhuluma mala nofana sikhambisa ubumenemene into ezinjengalezo. Wena kufanele uxolise kugogo. Uxolise kugogo, ugogo athathe i-ID, mhlambe bakhambe bayokwenza i-death certificate etsha. Ukhona ukuthola i-death certificate le and then bese-ke uyakhamba uyokwenza i-ID yakho. Gogo ngiyaxolisa Siyanda, ngiyakuyizwa Siyanda, mara ngikusamile Siyanda. Ngikusamile ngenziwa chinakho yonke ukuthi ikhambe esikoleni, ubhale uye esikoleni uhlale ngendlini uthatha izinto zami uphume nazo. Ngikuzamile Siyanda, angazi ukuthi uzokuxolisa ini. Ngixolele manje ukuthi athola ipasi. Ya ngizamxolela nethi ukuthi awukuthatha ipasi. Njengoba utsho njalo mntazana ngizakhamba ngiyomenzela I-death certificate. ya godi ngepasa lela sithi izophuma. Iye. Ya. Okay, into engayithokozela manganibona mina nichawulana ngesandla. Kuhle ukuthi umndeni ubambane Uyajika. njenganje mangiyakuba ukuthola ehlizweni nakho njengoba ngizwile ukuthi ke uma usayekeregeni ngiyathemba ukuthi ke nesondweni neBhayibheli liyatsho ukuthi ke umfowenu nofana umuntu wekheni umxolela kuze kube kanengi kube kanengi so mongamxolela nje ukuthi ke izinto zakhe nazi zikhona ukuvuleka bese ke naye akhambise indlela akhambe ngendlela right akhambe ngendlela yomthetho namtela yesondweni naye akhambe ngendlela right Ngimbutelele baba ngimbutelele ukuthi ngizubuhlungu ukuthi baba kutshonile angingafuni mara angeke umkhone ngoba wena nomshiya le ekha ubeka unabantazanyana bayi-2 asisho la nifuna iqiniso iye angiyidephi asisho nifuna iqiniso alright basho ngiyidephi Sizomenzela sisi. okay singahle mhlambe size ngemva kwamalanga amangaki nofana ngeze ema-ofisini nikhulume ukuthi okay nasi izinto zakhe sezilungile i-ofisi yiphi leyo Kwanza nje kushoda yini yani? certificate zababa. hayi I-ID. I-ID, la une-ID. iye lezo zinto zifuna mndeni ukuthi-ke nenze i-death certificate etsha ukuze akhoneke uku-aplayela i-ID yakhe Manje sizoya thina ubafesi yokwenza i-death certificate ehe then-ke wena kusho ukuthi ngazi namhlanje ngolosithathu iye namhlanje ngolosithathu mawuzoyakusasa ngisho angazi ngoba uzoyilana ngomvulo ne Okay. certificate angazi nami ukuthi ngizokuyanini ngoba naye angaya musasithi sinawe ngisho umntazana lo angisho yasaba ngani ungasakwenzi ne yebo ungasakwenzi wena uthola ipasi uyosifunela umbereko beleke hayi ukuthi basho